1 and 1, 2 and 2, 3 and 3. Welcome back with Luratu channel. Video idane ho hakaraka hotena bakulega sira unsa atau registu ba iha YouTube partner nian. Antes atau ba registu iha YouTube partner karek ita completa una requisitos o regras nebe YouTube partner fosai. Então ita começa ba iha Google Chrome, klik ene ba, no klik fale iha fatin pencarian nian, ita kira kena ba dashboard YouTube, dashboard YouTube. Depois quando ita buka ono dashboard YouTube ene ba, ita loke dashboard YouTube, ene ba mosu dashboard YouTube ita yang privado, ene ba ita klik iha lambang US o monetisasi. Kita klik yana ba, sisai modelon sane, terus kita klik iha daftar. Kita klik ya daftar na ba, klik. Oke, kita klik. Disculpa tama ready la dong 40. Yane iha fase tolo nebe ita seliu. Fase tolo nebe unha tema klik. De primeiro tinjau persyaratan program partner. De segundo menyiapkan Google AdSense. De tercero channel ditinjau. De tercero channel ditinjau idane dalla Roma precisa tempo 24 horas o 48 horas da Roma todo lorong ida o lorong Roma fue sira asita automáticamente